akasi akwadu Man. Ona hawa me ho abotire wa hunu ana Nana mi hu yo. Montombo nhwehwe monhwehwe wache na akua de waye ya na bu afu me waye ya na bu afu me Mama so kra pekasa dodo ni mi anu pekasa dodo wucha na utiri sai koka na enya de wagiga enye kuna wale nti so ko ya no say e dey na wogina hono ma akua no wanhwehwe abakire kwa wanhwehwe abakire kwa na akwadu nhwehwe mame ate ada na mopa de ani ha so asa mama to won kai baby ko de ade sembe kure mo wai mame makai wahu oh na chocho me be du ya no ana me do ba ma bochi wonum me do ba ma bochi wonum na me sha da na ho chiro ho mare mo so de hin ya no me da fi ya da na fi wa chiro wa me ya me chache ya na me de chira ho sha ho wahu mame ya jo so de ade abo aboso anu ahye ho no enti wo ma ya bresa mi ni mame sa mame we na me dia chamo ko chakonfu sa me ka kire o bia na buafu na kasa bebre ade je we dia wate ya ka de bufu be fu me jam fan kan he fa kan me se no I don't know Emma da bi cheche ni no be fa to su din ni ehwe da bi saka ni no na de kan ya na ba da bi Emma uhwe da bi wo hwe buada mi hu Nenwa mo fanche ma se ba ni se ni e ko Avede mabro di avede mabra medin suje obe fufu enya do obe pampesi enya do ose afede e wa bre ni we avede e wa bro bedin suja o nya do mo wa avede e wa bro aji obana way nyina meka sa ho obana way akua na ukasa fo be na ne mama kasa sa akua na woni so ade sa bo no mama ehu o se me family tije je family ho si wase fa ko mo onum kasa nya sua kasa wate wase me panye den wase fa ko mo mai konfo ene ba sire dom ne yemfa nko mitiya me ya na ejima ho me wo wuti yo ya ane me de miti kwa de ate wo wut me mame Wodi Mr. Me pacho sese what are my fako mame ni me sane manye se me fere wa mame asem de ba ne wo gina so aka de o ye ne se bi semfu no wodi no wo mame no wo ka che me se wo wuti yo ya obesesa Mr. na me de me ndi na me nante fanko Wodu sure do a wodi do me wate me fako mame Mr. wala mame wo wuti mo mre dodo wo yesa mo o de waka mate so fa to bi boti mo disa na zo aboni bi anyeshe ale tina so no kasa sa anyeshe me fako ni ntwa boneka wo wuti mo mre dodo me mame ba ko afia dodo hwa onu ko betichi me se koda bo adu koda anyeshe onje so bi amtin so na maso onfa boni nche wo wo wuti mo mre dodo ado ati me so atena me so na ka fra e ase kama mate me so fako man why mate me do ko why mate na o de wuti na ye o ko nshira me mame ka obeti ka bo no mekwa ko to atwi ba bi kura manka nto ntwene so wate fako mate ti me kwa ba encheba mate o kasa ho amemfi no tena atwen ati me fi no a hey akua hwene ma bi yo aware na adidi agrosa no wate aware ho oden ankasa hwe wo ye na mi so kasa me kma ware na nanu maye wadom wo ya be mama na so mu a de dane fom o de dane fom ne ka bi etie ne ka bi chewa etie wona etie de me ka ni na na fa ye oyo wate adan modi aware modi tutu aware asesa adan na mafo amaba so le na mo ni nam abosom so ani nsuo so pa aware ni ade munya bi so na moto toto na se di ade a di aware ni
You feel boko so dey. Boko. Akwaba. Yeah. Therefore we dey me cry no bone. Say e bona tuma mama ya bodoma e yira ya no hu. Ananu mada Roma. Ye hu bo no. Oh. Na hu ye na ese de. Ade ne da no wan fan to a. If you talk, no cray. It is a me boy nine. Na me de ba. Na wada Roma. Tumi mu ne unim die mu no. Faso. Me fa mama ase. Nani enti mami. Me ba ya me nkwa ne tentene. Ya titi ase kokoko. Cray. Wada Roma e bo ni ni. Nana pabobo. Tumi na ewura. Wo na ka obi nka bie. Stikobra funyame. Aye bia funyame. Wo ye bida, ti de fro aye bida. Aye bida nyame. Wo nya kwada. Bide sie tire mo sa. Wo nya kwa. Wo nya kwa. So bide sie. Abana nanom. Epia. Twedi ampon. Ananom. Tumi nyina wura. Muntini eti babie. Se wo bi na wie bi. Tifa pepe, enyina mepe be damo. Ebo na wonam so, ma ne hu na chi no. Ebo no aba. Epiao. Bitesie. Na no masom. Na odo for semen say. Oboko na wasaba. Na oni megu akwam. Obemu wade a obakoma ya bodoma. Ode ka ne ho a. Ne no ebete. Piao. Ai ebete kuti say obefiri wiase yakọ. Onwa sumu biom. Eda na no mase. Ankre. No mase. Piao. Na we dey wada Roma. Eda potin ben na meba. Me ama to who? Mama will be afro me. Ebra me vi bibia no. Until therefore. Okay. No drama. So banana. That's bio. I'm a little show. Yes, I can so. Kwanda ho. Na mo kan no mo show de no mo show ba. That's But if you go fi be mo. Answer na be koro. Be say o ya di me. Be say answer. Na Mr. Busa kakra. Aware mo to say. Therefore, yeguso. Kakraja. Pay for say awale ko aware. You see mo no de na so bibia be boko. Sir. Na no mo ti ase. Na Mr. mo ya de ba me. Be say me to do mo ncheme so. Na na ka wo bu de tie. Therefore, mate. It's your force na na pre ko pedo no. Mate. Eh we. Hanji. Eh we. Hanji. Eh we. Hanji. Eh we. Hanji. If in this akra. Eh we. Hanji. Just so global now, what to say? I don't know. Akuya. Mama ne no ti won ne was wo ye bibi. Ka so ko je ye. Eh, e dey no no. Ebro ba. Akuya. Aso wo twa yin titima. Wo bi.
be writing so was so. What did you want to be doing so any I found Hobang. Huh? I found Hobang. I don't be you who be just one. I don't buy one son at a self this one. What you want? But I'm not have you. And so there. Oh, Flora. Hey, no say no that ya. Okay, ne de wo ma hu ni pafoforo. From bad huh? Ade. Ti say no was so mudi ti fi ha sei. Ina say wo ma gba ni kwa mani ni. Eh akuya. Dabi akuya. Wo ya sa de wan twayi hwe. Anka so mun twa wale ye koyi. Nye be ma ne be wale no. Wo kwa wale be ma ne de oda nchene. Abusuafo no wale be. Nkanka pa ne asew ne akumafo. Bene be ya waliem, beno be ya wale fa pempa e wo say udi beni osombe. Osomba one ne mo woni jiwa waliem. Awase omu a. Wotimi ahwe nkane hu ye wase aba wo nchen. Wo no pa wanu aduane. Wo de akoma ne kete so. Asew me di wo nsuo ma no nsuo hia ma. Aso awi obedi abene ne wo awo fufuo. Se kameka sei wokọ ayiwura ho wakọ jennam uramunam wodi abeye he bro ba wo kasa dodo mo he de pompo chire motuam wo wale da ben ya be kan wale mu asma chire me se me de magimi minim de me ye wa ha nya sa ah me hu de me ye wa ha no mo ho oh fu asem ko nam de me me ho he na wo yile free say afare na wo hwehwe manim sa ah me bo bi hwe ye e fa san kan bie wo se da be kan no e fa san kan bie where you say fian ko me pe kasa bia e no so den no ade ya wo betumi fu na wo kwa wale da ben wuni ma wale mu nsem o fro akuya kan wo say nyame nka wale nka wanyo de na ye onyame a nka wale we nka wanyo e de na ye ada na akoso obo adu nsa hwi so o ma wale me ya na ana ma wale ho ne ma na atoto ma me wona si ko nya ma wale ho akuya sa wanu odini sei what shire bi osi wono mene na de wo to mapi sei mene na de wo nyamo huru nti se mankani mpoi mama ade na hwehwe mani nsa me pede wo ye no roba so ahu so an so ma odi na ni to hwehwe me bono ba jo oye de so jai me wi ama wate ay akuya Mame, no. Hey. What does you club? Onya. Oh yeah. Nya. Hey, na one need to assembly. Na nsa nkwa bu kakara. Na aba mame na chi boko. Akuya. Konfu penye se fa mame bra no nti na ni ma no. Nti obetimi akwa na ko. Why? Na chi boko de. Namu yede. Ma me de bibia besi ja so ne. Mba yakuya te ho. Oda. Wa twidwe ya dodwene. Woni me. Akuya. Amane no to wo da wasew. Etija ho a. Wusi owura ni sei. Ko kan ye behwe akuya. Ene ne ma sora ba se me beje aya mama me yo. Nti so do ani abehu bi. Ndi mani abehu bi ne de kan o me kwa de abom pusa. Ene e 24. Juma odi wo fi ha na. Hey. So Akuya. Akuya. Uchi afa me. Ha no wa kwe wa bodo mana. He. Mame. My ma fa mu de o said you scare me na ye wie. Nti wo so mfa ne mra no onti me ne man. Oh mame ye won no enko. No fa ne enko. Seja. Sebi. Obi ane ne mame. Ai, ne mame ni. To no so ne mame no onhwe no. So yes Sa. yes. Ado no mane ngo ho. E mane nkokora da. Ata fa no pa ne fata. So eni ma na asesa. Na mo gide se ebe da no. Ame waka mate. Ehu de me. Onya bibiedi. Afi na ndiko akuja ni wi ha pe wi. Mama, na abedi die na me no mo. E kakra me kan so. Mate. Akosia. Kosia ko edu. Wo yaro. Woo! Mafim. Eni pa fakato si jaso wono. Na, wo twa potential na wie na waja wakono. mame Yajo, hani akuya. mame Akosia ko edu aba ho ana. omba me ho Oma ho. baby Akoja wo mamafu.
nipa mi so mfa ka tonchi gato na me di waka chense di ka twa fotonchi no uchi na ade amantire ni ade twi ya ankwango wo ho na ade asi odi asi nkai wonu awi ya ne hwehwe na ade nkwago na go afisi ni so ohwa me di abede akada ya hwi ahwi Obabe. Mami, na ho ye de. ana no wada horoma wokuna ho ye Na ma do ho ye pa. Me di. Dave, dida yi nti wokunu oho nane. Woni nchai. Debi. Ade, wontimi no nana. Yes sir. Samla ni nyanso. Emile ben. Ya hwana che emile mamu. Mami, wo de tie mi why? De asem nam. Ade, Mami, ya hajo. de tene say. Me ni mi wura de bo no akọ man konfo. Ye de koma no. Se wo say, ye fa omla na so ne so. Na wonye amamle bia ema. Whoa! Wasi jisa motabiri me ba na son yesu wanza. Ne mami. That is one day aton yesu wan wo hwehwe say ya abodom me ba ho no bo. Eno kura dia no. Whoa! Akuya. Mami. So akoto se wo bi tumi atu ho. Wasi ton woni ya abodom. Fa ne kwaji tumi no. Wo di afa me koton. Na fa me kwaji tumi ni na kwaji tumi ni wi awan. Sa tumi no abata akofa ya abodom de na ba. Wan konfu. Tumi kakra wonya yenti. Ni nani en swade ani ahomasi wa wura no nti wan. Kese jisa ya tabiri me de me ba na anim ansa. Me nko. Wa pa wanye. Onko. Na me kwa dai. Na ye de wo ko hono ma na no bone be na wo ho. Abire no wa chite ya no ayi wukunu. Anko hwehwe ni nti. Wonu ana de buo no esoma me ya de bele. Eti wo de asoma ba nti ne se ono ansa amla. Na no jisa wo mrentu adodo. Wo mrentu adabi ameka kenie. Kane so wa yem seye. Wanya wanyai. Mani na anka ho. Wani ne nka ho. Anka ho. Yo ma. Ene so dia no. Mami, me de metimi aye bia ma ye o. De metimi aye afa wani ne hu bia no. Eno ana me ye. Ti se o se ye fa omra na so onko de a. E de me ka wani hu asem nkire mbiem. Me so le so be mbafi ha biem. Ene me kọ. Me kọ. Ade. Akuya. Mami. Ana wanya no kasasa. Na me nye de. Mami, de metimi aye afa wani hu ana me ye no. Oh, jo ahome. Ade. Edi esokora no. Ene me de me kọ. Ene me de me kọ. O ka ko. Me kwa me nko. Yo mate. Ene me kọ. Why? Akuya. Mami. Wa so de ko. Na me nko na me nye de. Wo hwe ayi kira no pa. Be fa me ko. Wo de mate. Why? Mate. Akuya banka fufu obayi yo. Wonu mbe ka se wuni yare ye. Wo mfa ni nye fu. Wonu mbe yo kura yi mu. Ya ti ya be. Ate. Wo hu si odagari gai. Pia na pabobo ko kwaso tumi na wura na so kase a obi ato no wo bra wo sebenom no fotabra ba obi anu bi tumi na wura hai we haize ewe haize ewe haize Isaac. This year, Therefore, Bibia every pay. I know my 7 more dear. Dear, but in my way. And a pabbo. Senior was 7. I said, dear, and I made so. Shasso, said I would do it. And I will home broke thee. This year, so Isha so kose. Abodi mo, Isha so kose. Afi tiri. Abrewa ayi pokwem. Oba ni mo ate, am ema yonso enyi fa awdie. Na se mense wo se ensu ye kurawe enyi nsu akwa ye hunhumu no tane no tumi kese ode wura mu na ukofia to koma ya bodom
osora no pa wale nsamom betene mu empresa onya empresa dako saa nansa na chiro anam so tanati mu juma ene beti onya na fa wudie therefore we dey order woman say on farm pitting enim empresa dako saa nansa chama ebetine no mate iso be fun kuma be fun ya no correct ti wode force nya hwe de share chelo wode a chelo that's it nti obetimi akọ na no show so mese kwa e kwa dawo wonyankwa ewe haize ewe haize ewe haize ewe ewe haize kuya he dia tanin pe hu ni hanu dia kuya ko kanana no mani anje hu ba kokura sei kuya be na be bo awura mu kuya apempa ni fi soro apa beti bayira hu mama bayira mu akese kuya meni hu sei ti apani pan waso dia ye wa anti wo hura tere wase kone so a wo mani nya hu to wo mani nya ni je kuya sorry minya nwie ye srew wata wuruma kuya anka se mo nchiro awale ye hui he nsu ni nkumafo beni be ya awale fapo beni be ye awale mu nnompe akese he se wo fumba wa wale kure ni je ni mu njina nkanka pani se sabi be ma na ne te no nana no mfasa mawo e bia be ma na wa kanchina gu be ma ni wa nwie jaye won hwe ye ho ni woni be bere bedi mako be fowani wo se na japadie nti isan se dada wuti wo yi abusuafo kwa ne benka wase no ne nkan wakuma no ne nkan na se beka se be ehuru ne wa kwa japadie wo betim kuya wo betim broba wawie asore kwai ei so betumefo so wawie asole ko na yeso beto nda be ne amen ne wo kasa ye di nkomo wa bisa nse ma wie nwi men sore nko ebnoba na meka bibi ncho ni friend ne obeto wo na ne na ye dey esi bibi so akuya be ne no na si so wo de min jini waso de mbe hu no waso ye boko waso ti se nsuonwinu mami ye okasa broba woni dia me fa mu fi ha sei akuya meka chawo say efi se mami ba fi ha mikunya wonya mla kitikiti sei e mami ye kompem a mable kese abre bia ne mami asem we ne ye ka ne mami di ambe ma ne honto no eti broba say ye wa mami no ka be pa na asem ana me de me akuya so ye me a kan de beto mami yenim kan de beto masi wanim sa asew sei ne wo ba he oye sabi wo dira na dwoa o mama ni nje onya mle mam wo bi kura na ofunso ni mfiri mami hi o emfiri na efiri hwan bi kura na ofiri bodi yankasa bi kura ni mfiri mami no ti ame kase tripe ne mami no wo bodu no de me pa bia na oye mami eti de ntina mami ne baaye na me fa akwohye mami no akuya broba sa wa ya so mi ntimi no ndi sankomo we se biem efi na koma asia betumi fu biem wote de be ka kira wo no wo we mama no atia wo me mpesa ade ma na wo ye no akuya wo wi a na wako why akuya wa twa fanso akuya wa sesa bebere pa o ana onyem bia no wa afafu se ba afafu di ana ne kokobene no akuya